Madwar 40 student u membri tal-istaff tal-MCAS il-ġimgħa filgħodu ingħaqdu flimkien u parteċipaw fl-inizjattiva Cycle Your Way to MCAS. Din l-attività kienet organizzata mill-kulleġġ tal-MCAS flimkien ma' Move Transport Malta u l-Kunsill tas-Sigurtà fit-Toroq sabiex ikun hemm iktar għarfien dwar is-saħħa fiżika u l-ambjent. Din l-attività hija parti mill-inizjattivi li jittellgħu mill-kulleġġ sabiex titqajjem kuxjenza dwar il-ħtieġa li jsir investiment fl-infrastruttura sabiex jiġu appoġġjati mezzi alternattivi ta' trasport. Iċ-ċiklisti iltaqgħu f'postijiet differenti madwar Malta u bdew triqthom flimkien lejn il-kulleġġ. Studenti u lecturers mill-Istitut tal-Inġinerija u Trasport ikkontribwew billi bnew xkafef tar-roti għal kampus ewlieni f'Raħal Ġdid. Id-deputat prinċipal tal-MCAS Ronald Kurmi spjega kif dan l-avveniment huwa parti mill-isforzi tal-kulleġġ biex jiżviluppa u jikkultiva ħiliet, attitudnijiet u valuri li jagħtu s-seta lill-komunità tal-MCAS biex isiru ċittadini fiżikament attivi. Huwa tkellem dwar l-importanza li jkun hemm sigurtà fit-toroq Maltin u Għawċin. Dal-avveniment kien parti mill-inizjattiva globali Move Week kif ġiet iċċelebrata il-ġimgħa rikonoxxuta internazzjonalment bil-għan li tippromovi stil ta' ħajja tajba billi jkun hemm inkoraġġiment għall attività fiżika u l-isports fil-ħajja ta' kuljum.